waba ufite inzozi zo kugura ikibanza, kugura inzu ndetse n'imitungo itimukanwa yose, gana Ukuri Real Estate Agent. Turagufasha kukurangira aho wagura ikibanza cyiza kandi ku giciro cyiza. Amazu y'ubwoko bwose, dukorera mu karere ka Rwamagana mu mirenge yose. Waba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, twandikire kuri iyo nimero iri muri screen zawe. Icyitonderwa, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri Rwotamasimbi, aho hose turagufasha. Tuguhuza n'ugura ndetse tukabahuza n'ugurisha. Ibi byose tubikora ku giciro gitoya. Tubaha ubwisanzure mu kumvikana ku giciro cy'icyo kibanza cyangwa se cy'uwo mutungo utimukanwa. Icyo mwumvikanyeho natwe tukaba aricyo tugenderaho. Ibi byose tubikora dukoresheje ukuri ndetse n'ubunyangamugayo, ubunyamwuga. Ukuri Real Estate Agent, turahari ku bwanyu. Ngaho ni mudutume tubatumikire. Niba ufite ikibanza, inzu ugurisha, twandikire none aha ngaha. Ntugire impungenge aho waba uri hose, twabitekerejeho. Haba i Rwotamasimbi, ubwo ndavuga aba diaspora muri rusange, dutume tugutumikire kuko turi abanyakuri. Turabahuza n'umuguzi ndetse n'umugurisha. Hamagara izo nimero none aha ngaha. Ukuri Real Estate, turahari ku bwanyu. Watwandikira ku mbuga zacu Hussein Wukuri, kuri YouTube channel yacu, TikTok, WhatsApp ndetse na Facebook. Twitter yahindutse X, aho tuba tuhabaye, Instagram tutahibagiwe. Ibi byose tubikora ku bwanyu kandi tubikora kinyamwuga. Ukuri Real Estate Agent, big dreams in world.